Iako je broj prepisa ovih knjiga u odnosu na susjedne i ostale srednjovekovne slavenske pismenosti sasvim skroman, u njima su zastupljeni gotovo svi biblijski žanrovi, a glavni su, kao što je spomenuto, Evanđelje, Apostol, Apokalipsa i Zavjet. Dakle, najviše ima Evanđelja, to su dve najtraženije knjige. Za bosanska Evanđelja dokaziva najvelika sredina predložaka. Irena Biskat je već prije nekoliko decenija utvrdila brojne veze s Asimanovim Evanđeljem, jednim od najstarijih u slavenskom svijetu. U prijepisima apostola neki vide tragove važnih žalostih odlomaka Grškovićeva i Ivanovićeva iz 12. stoljeća. Dok jedini sačuvani psaltir u rukopisu ukazuje na jugoistočne staroslavenske uzore, dosljedni 3 prepisa Apokalipse, koji su slični, ali ne identični, ko upućuju na postojanje više takvih na bosanskom terenu, mogla potvrđivati veze sa zapadnim krajevima. Apokalipsa se smatra jednim od najčitanijih tekstova u srednjem vijeku na zapadu, te omiljenom lektirom heretika, a dugo nije pripadala liturgijskom kodeksu Istočne crkve, pa su malobrojni ili nikako ni nema njeni srpski, makedonski i bugarski prepis. Zbog toga bi Apokalipsa mogla biti izuzetno značajnom pri odgonetanju zamršenog pitanja o ideologiji i porijeklu bosanske hereze. Sačuvani bosanski spomenici ne pokazuju inače znatnih tragova neortodoksnog učenja, o čemu govori i činjenica da su, na primjer, mnoga evanđelja, upravo evanđelja, preživjela osmanska osvajanja sklanjanjem u pravoslavne manastire. Tamo su ona dotjerivana za istočnu kulturu. Koje su sličnosti i razlike bosanskih vjerskih rukopisa u odnosu na istodobne hrvatske i srpske? Za ovdje susjedne redakcije povezuju ih tekstovno-čirilo-metodski temelji, naravno, pri kojima Bosna uglavnom i ostaje, dok se oni kod susjeda uveliko nadrastaju i nadopunjuju novim žanrovima u skladu sa potrebama njihovih crkvenih centara. Takva centra, kako sam već rekla, Bosna ne poznaje, kao što nema ni originalnih vjerskih žanrova ili pak takvi nisu sačuvani. Svetska se redakcija žanrovski silno proširuje slijedeći bizanske modele, prije svega, puno se uvode novi vjerski, biblijski i nebiblijski tekstovi, kao što su slova, poslanice, službe, pohvale, čitija, crkveno pjesništvo i veselništvo itd., koji se pojavljuju kao posebni spisi ili kao dijelovi različitih zbornika. Sve žanrove bosanskog srednjovjekovlja poznaju obje susjedne redakcije, srpska i hrvatska. Oni se međutim prezentiraju na različite načine. U Hrvatskoj se slažu uz nove tekstove prevođene sa latinskoga, u misali i brevijari, kasnije i u evanđelji stari, lekcionari, ili se pojavljuju kao pojedinačne knjige, na primjer psaltiri. Dok je za Bosnu karakterističan poseban oblik zbornika, inače nepoznat na južnoslavenskom području. I to čitački spoj svih novozavjetnih i nekih starozavjetnih, pa i apokrifnih spisa u jednom kodeksu kao što su Hvalog i Meter.